megalayapost.news. UMLA ke Jurang konstituensi ubak sasana sotun bat ubadairu menteri ke Sarkar Jala mentah ke sengi ulalum kerpang kipat ba katan bernihan na ke bentaban pensyai halor ke jingtemu ke Sarkar lengba ke Meghalaya State Pollution Control Board banbo iki kenjakor kenjabor belatip ke Muaro C6 balawanra na ke company Zero Carbon GTech 24 Private Limited na ke bentaban wengnya ke jingjabo ke leer ha katan bernihan yakni ke jingyalang la penlong hadorbar hol ke bernihat proper balawan simenta nadu UMLA ubak sasana sotun members keturi ke MSPCB Dr. G.H. Sharma, Usandip Sharma, Business Head ke Zero Carbon Tech 24 Private Limited, kinong yalam kesenjuk kirang bakšnong, kilong kami bat kipat ba, hakani kejung yalang la pensyai halor kejung temu ban pendat ya kita kikor kibor kibadai kat kum kejuk start ba menta, bala peniru da kinuksa leng ba ke slide presentation, baleng ba kejung pendat ya kita kikor ban yarap ban penkut ya kelir jabo, hak bagani ke company keladap le ru hakiwi kiwi ki jela kari kentup ru wat hanong ba Delhi, kumbala penpa do UMLA ba sosne sotun ulaong bagani kejung simkia ban wanra aikini ki kenjakor kenjabor ban pendat haki babun ki jaka hakathan bernihan kadai namar ba ke bernihan kalayo ekanam kum ke jaka bajbo tam kal air haka pertai badia kani la simkia lang nadu ke Sarkar ke MSPCB ban mau kum nomi kmat ban yatre lang na ke benta ban penku no ya kal air jabo ka bakta aki pajba nong snong hakathan bernihan padmane hakapor dengan dari lang nala dapat ide ke presentation amar kani ke begin hai kade ka trial version amar hidon ki National Air Monitoring Station ibigi khot ki manual ambial air manual monitoring station no habangi persyang ban conduct yang practical banlap nada kini itiar bawan ra company ide sisa betrekam ne di pedankam haka arupam apa napam di pedankam ye gitu ki air monitoring station jangi ketemu neu device ko air kadon kajing lab jangi bak kumase barabon gilabi demtan kidi tigidan kadon kajing he kajing jabo jong kalian no dan maki parameters ki bon mada ka scientific term tengi keren general ba kadon kajing jabo kalian hadi penengi persyang bante digi cleaning device hadin bagi persyang bante digi naman ibu HGR jaka ngila pakatan ki improvement si jaka kadai 4% hagapaar pada kadai 10%. Dapat overall kadon ka improvement namara de pipet yatum kan neri report kabag dedep kandang hangni habar nihan di pollution sini ki ba penkiwi ka pollution banangkong kadai ka industries emission deni ki tedam bami industry ba ar kadai rodas to ye industries ki ngila bante lakam han ya stok nila umno sibuno la highway go yan yang di ikaligi yan yang ni ugo kumpum ubami nang tu her lang tagi leher temata la dengi don pun kini utu pade ikut generally gitu gas collector utu kejit gitu gi pumpum babon di pumpum biduna na pandan no hakale air kade kata tingna jogi kata kade jinga trace tom jogi baro lai liang kering to pollution board nagaling jogi honorable local parliament minister ipa susno gi baro ilatip kubalong sir hakan ru tarik lade panong gi gidi ru tarik julai gi panong kan ha IB ade gato ngisi ni garai form the joint action committee temening nang ada sama itu isi appointment di joint action balai ga panong ngi balle ko ni naman ngim to office angle aur ko por bagi officer di ko inspection cha tu masalai phade din nami tu dan kata dan kan ga jin trelang na boro lai liang haka pangile yo ni kata jin trelang ni dan ki review jongi betul hampa joint action committee di joint action committee ki headman ni ki ni saudara senong gerang ba senong sekretari minta kinlo ko gi atir jongi hakabangin jonro kinton lagi ki industry so kinting no naman naki kiladai sebentar na komite ke jongi ladai ngim tang iru kabut kin hakan kata kata ke jingi ha southly al station ta kompan chupai din dan minta apa mo gani ke jing kapala declare ka pollution kung most polluted kadai ka record ka 8000 arpusan arthondrengem don record hade arpusan ngilatre sitom officer ngilatre sitom tenge adu kata bangi ngilaya ben antrai kibri bol sikawan 5 incident aku akan pensah ni kai bakan no kadai ka baji house na 8000 menta kam tadi de pipat in the list kam tu aku mapio menta ondang itu bagi persiang ini berada menta banyo result ni jing result bakam he ni ha banyo swa ka pilot project sibo menta ha kan ni thanjung ilada don jingut man bo aspa tali la dagi bo aspa tali ya fail kan long jing na ya ka pisa
Nanti mentali ingin sesyong di perkat pada pilot project ibu atang itu dijaga belum sensitif gila pan utang satu tali akan terpop. Ada kita kira ingin jah do aspak les. Kumbanju pensau ti baro PTP katum ka report hakaba ilayo ka report ba mixed report labanong ba kabonihat ka dei ke area ka jakliatam agbe bat ka ding mi jo gitadam jaklia na ki industries hakaba ila banong ba omdai tang ki area badai na po tadi kabonihat within Meghalaya then re gideban soturu ba kabonihat kadon ru shashiliang kasurok kadai ka Assam hakaba kibun ki industrial unit so hakati ka than te hakwidei bat kani ka jinglong jingman te na kaliang jonga kum local MLA nangka ringkat bat ka state pollution control board ringkat bat ki senjuk jong ki rang basnong ni snowdon kamba ngin don ni kata ki awareness program ki ba fair pada din bangilayo bensyong ki meeting hakan riutarik jong benai Jun akaba nakaliang ka state pollution control board nakaliang ki senjuk ki rang basnong nakaliang ki line department ki ba fair ki lewan lang hakate ka meeting nakaliang ka office jong deputy commissioner nakaliang ka office jong superintendent of police Riboy but baro kita ki stakeholders ki balayo pandiran lang hati si de gilayo ru ya ka way ka approach hakabdei but ka nakaliang ka company hakaba kilai ka presentation nakamta kuno banbu kini ki device ki machine ban penduna hakbdei but ka pollution hakane ka tain ka jungi te daladeng layo ban ai da ka ban ai ki jingkat sa honorable chief minister but nakaliang honorable chief minister ilapha ka pollution control board nagamata ba kinpha ka trial installation ya kini ki company ba knang ba kini ki ban pentingna ban ya kiti machine ba kilong effect how effective it is kalhadu kano galong ka ba kabang kala ban yarap hagibdei ba kini ka observation ya kini ki pollution de gilayo ya kata ka trial installation but ka presentation nakaliang ka pollution control board ni member secretary hakaba nakaliang jungkiru kila ay ka presentation hakaba kini ki machine ki la ban yada kila ban yarap ban penduna hagbide baka pollution hakani ka than ka area ka jungi ban ngakwaru ban mention ko mang laong mane haka jingkren haka meeting ban ngakwa ban pentikna ba pide ban suturu ba lada ba ni install kini ki machine ro kabandai kandai ka way kadika first pilot project hakani ka than ka jungi but pide ban soturu ba ki lingba kani ka jingura agri machine ba ki industrial units baro ki beserta kimdei ban yai light ya kino ki device ke ba maki can have install ban penduna ya ka pollution lain ki rules and conditions ki ba ka Meghalaya state pollution control board ka bu kenang ba ki pajba ke ba ki basa hakani ka than ka kino ki industrial unit ki deban pintikna baki pajba yo ban ring ya kal air ko office na do nakapos po nakaliang ka pollution control board kilada ban pinsngo ka sarkar ban nakaliang changaro personally nglayo ban pinsngo ka sarkar ban kerpa ka sarkar ban bu ya ka regional office ka ba permanent hani hapo area ka jungi namar ba khnang ba kan pinsuk ki staff baro ki baran monitor hagibidei bat ka pollution hakani ka than tenga sukmen ru matai member secretary ladaban pinsngo ba gilayo ya ka order hakaba ngisiyo ka jaka ban sna hage ya ka office rekam ka ba ka pollution control board kan sayo hakne ka area bakan pinsuk sibon ya ki staff baro khnang ba kina ban monitor ban la ban hambnya nagta kuno bagala ya kataga restriction kuno ba pinaban parking hakebide bat ka jingmi jeklia juga di factories ki badon hakani kathan baro hoy MeghalayaPost.news